Dios pashimi kunan punchapaj. Chaypaka kuna yachashumi imashina fariseos y publicanos kuna Tayta Dios tamañangapa rishkamanta. Chaypaka Dios pashimita paskashunchik del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9-14 kama. Paikanashi rinchanachu. Apunchi Jesús. Rimayari apunchi. Apunchi rimiyari. Ishki runakunami yayata mañanaman rishka. Shukka fariseo, shukka kushkita hapi. Fariseo shayarishpaka kayshinami mañashka. Yayaya kantami paginini. Ñukaka mana shuktakuna shinachu kani. Millayta rurak, waynayak, kay kushkita tandachik shinalapish mana kanichu. Ishki punchatami mana mikuni. Chungamantaka shuktami kuni. Kushkita tandachik runaka upalla kumurishpami sakirirka. Shungupi llakirishpa nirka, yayaya kay huchayuktaka llakiwayari. Kushkita tandak runaka, yaya kishpichishkami wasiman tigrarka. Fariseo mana kishpirirkachu. Hatun tukuka llakichishkami kanga. Llakirik runaka, hatun yachishkami kanga. Wambukta chawpi kuchaman apaychik. Chalwata hapingapak linchita shitaychik. Yachachik